buanggu dangur kimata bayetida batapatuama ngarangiamu rukuna na pabremi iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Badeta ihay na pul miri malawat amaya. Domiri ala ama meninggal la awa majangga lari na yan ang buhang manyakala peting romul na pulpia kali panawmu. Na yun na matarua na nga matua mo. Na maninya manula yeti la kanadi. Ilupang garabian na puro malari na yan. Dapawil eti mga papalaku yan ladaluri na pawa mo. Natamu na miriyo karito. Makaray ko do miri ala ama maningko la awa majaga. Amin. Ang buhago na pulong na padihanda lari niya na belingu la bukuwasyan. Na pinpulong na pieku hamu na miri yung karito. Matawa dapat buata kana ulinya paray na pieku weli mulai kerito namaninya la iti nadu bay Allah nama paaung ganyimu papaangu hihama aatuan kapieku lurini la manjaku nama paweli mulai kerito matawanyimi kay pamalamu ulohi la kawulu tayo la mata kapuli na pulong na parangunda yero yang kala ulohi la kawulu tayo la mata kapuli lupa la mata kapuli ang buang mula tamu na yung kami dan dui da panda na pamanggana wangda dan ia ahanuda dan mapapingi batunya ia ya na pieku hamu aduda hawiang na tau Dada denianya nadu na pieku hamu bagian mapawili mo lanjuri aku. Bunda bana na pawulu wamu na pingu daw na mangkana. Dan na pawili mo yaka janinya na pieku hamu dala itu. Yaka tanduan dandi taliu lau na nyuna na pieku hamu dan na iangang wa la itu. Ang buhang mula tamu na miriam karito. Na pauwa jua na miriam karito. Na makawunga mo. Yadu yaka na pieku hamu na bandiang ngalamu. Beli mo lapintana yan. Urat Yuhani kaudu akabulu pato la mata kabulu itu. Panahadang beli kay miriam karito. Beli mo lapadua tau mieti. Hiwananja dapat panauna. Mi pieku hamu wa. Wananja Shalom Rene Yohani kaudu bakumbulu la mata bakumbulu la tamu na miriam karito na palanya pubeli na panuang damu na papuingo na taula pintana damu miriam na panuang damu na puingo na taula pintana damu miriam ia duyaka na mapamakaya nimbiu na banjaru dumango la papalanya pumu damu viki na wundana yedu yaka na banjaru na maka la pahamu danya na amu na patau damu na mumuri ang buhangu la tamu na himiri yedu kalito lahura tukolohi la kaudu tayu la mata kamulimu wana wunang pau na parinjuna dang na pawukuna na luri na banjaru na mapaway yedu yaka na pieku hamu welimu lai miri yang karitu na makuwaha dala ieti na pintana yana na wandata na pieku hamu mo na yuna na pieku hamu welimu la pintana yana dan ia aya na mapalupa ang buhabu la tamu na miri yang karitu la pintana akatuyana tarinjunya na pieku hamu na mapalupango na mapawelingo lay miri Allah la tamu na miri yung karito na pieku hamu welingo lay miri yung karito na mapamalaruya bunda bana na dua dandi na liulaw na pieku hamu na miri yung karito na mapambinu ya na ietita
wangu anggiala hawala, na wulu dangu na padamu. Amin. Malota kaya. Domiri ala ama maninggo la awa majanga halang kala petingrong na pulpia kali panaumu monunggaw ko putu uru lada lima kamala andala narangiyama lima peku pelangku yang garay na korona laring na yan. Natamu na miri may miriyo karitu makaray kau do miri ala ama ma maninggo la awa majanga. Amin. Ang buha mula tamu na miri iyo karitu pupunala ya ana pulong na padihanda laring na yan. Abu maruang badu like, subscribe, amu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana la am buhanda bunda badaka na tau na mapaway lay miri dang na marinjungu la patanda ya imiri yung kanado nyuta bata marangga padulang ladalu bata buah baru yang na pulu na miri damu ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda way mangulu way marini meliku lay miri yego karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.